Pa ja ću napraviti jedan malo osvrt unazad. Podsjetio me kolega Jaroslav, me upitao kada ste najavljivali gospođu Čubrilo i pomoć grada Novog Sada, da li je to grad se setio ili smo mi vršili pritisak? Ja sam to htjela da pitam, ali dobro, eto vi ste već... Pa ja mislim da je bilo zajedno. Interesantno pitanje. Ja mogu da kažem iz ugla društva pčelara Jovan Živanović da verovatno danas ne bismo Fruškogorski Lipomed imali ovde pred nama da nije bilo grada. Mi smo na ideju da registrujemo oznaku došli na osnovu projekta koji je radila pokrajinska vlada. To je bilo najbolje iz Vojvodine. Jedan od naših članova je učestvovao 2006. u tom projektu i tada se probudila, da kažem tako, ideja. Odradili smo elaborat, zaštitili oznaku i stali tu kao i mnogi drugi u Srbiji. Međutim, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, koja je, ako se ne varam, deo Uprave za privredu, ili tako? Nije, pri službi izvršenja programa, ali tu raduje, da. Gradska organizacija nas je pozvala, pošto je bio raspisan konkurs 2013. godine za socijalno-ekonomski razvoj Dunavske regije. Mi smo poduži razgovor imali, mi nismo znali o projektima, oni nisu znali o pčelarstvu, pa reći ću slobodno posle jedno 2,5 sata razgovora, onako iscrpno, mi smo došli na ideju, pa zašto ne bismo radili sertifikaciju fruškogorskog lipovog meda, jer to je nešto što je zaista specifično, jedinstveno u svetu. Ako možemo da prepoznajemo neke regije u Evropi po nekim proizvodima, kao što je Češka poznata po pivu, ne znam, Belgija po čokoladi, ja sam predložio, ajde da vidimo da li može Novi Sad da bude prepoznatljiv po medu, kakav se nigde ne može dobiti, ali već do tada smo imali to na neki način dokazano. I uradili projekat, prošli bez problema, proglašeni godinu, 2 dana kasnije na takmičenju zelenih projekata Evrope za najbolji prvi projekat i počelo da nas prati to najbolji u svemu na neki način i odatle se rodila ideja da dobijemo podršku i za sertifikaciju. Projekat je prve godine finansirao sertifikaciju. Da nismo imali podršku grada u nastavku, verovatno ne bismo nastavili sa sertifikacijom, jer nažalost kod nas se malo zna o geografskim oznakama, malo se zna o kvalitetu proizvoda koji nose geografske oznake i mislim da na tržištu još uvijek nemamo poziciju kakvu zaslužuje. Iz tog razloga pčelari verovatno ne bi imali interes da idu u sertifikaciju, da plaćaju skupu sertifikaciju, jer moram reći da kad je proizvodnja meda u pitanju, tu su vrlo skupe sertifikacije i komplikovane procedure u proizvodnji, komplikovane analize proizvoda kasnije. Međutim, grad je krenuo sa ozbiljnom podrškom, tako da već nekih, ako se ne varam, 8 godina, jer tako, imamo podršku grada i to zadnjih godina subvencija u iznosu od 100%. I to je ono što nam daje na neki način snagu da radimo i da napredujemo. Ja bih rekao, nije samo ta podrška ono što dobijamo od grada. Mislim da društvo pčelara zaslužuje tretman kakav ima, ali je zahvaljujući gradu i ljudima koji vode sektor privrede u gradu to prepoznato. Kao što je gospođa Čubrilo rekla, marketinška podrška gde god je to moguće, kroz turističke manifestacije, kroz razne druge vidove, kroz sajmove, dobijamo mesta na štandovima grada Novog Sada. Imamo neku mogućnost da se predstavimo uvek. A sem toga nas grad podržava i u nekim aktivnostima društva pčelara, subvencioniše nam nabavku potrebnih sredstava za zaštitu pčela i tako dalje. Tako da mislim da mi kao pčelari Novog Sada smo prezadovoljni. Verujem da i kolege koji rade Futoški kupus i Begečku šargarepu, koji nažalost nisu danas sa nama, ali imaju sličnu ili istu podršku od strane grada, mogu da budu prezadovoljni i mislim da smo dobar, možda čak da budem slobodan kažem, najbolji primer za sve ostale lokalne samouprave u državi, pa možda i za neke više nivoje vlasti, da vide kako može da se sarađuje, da se pomaže. Gospodin Raketić je sa nama, pa zna da smo imali program podrške za sertifikaciju koji propisuje država
je takav da mi nismo bili u mogućnosti, prvih godina smo pokušali da ostvarimo. Jednostavno je tako zakomplikovano bilo da nije bilo ostvarivo da pojedinac dobije subvenciju. Zato mislim da grad Novi Sad je zaista dobar primjer na kome mogu svi da se. Dobar dan i sa moje strane, da vas pozdravim iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pre svega da se zahvalim i Marini i Mirjani na ovom jednom vrlo lepom događaju. Vezano za zaštitu geografskog projekta, znate sami da je to, zašto je to bitno za nas? Bez toga razloga što je jedan veoma bitan alat prepoznatljivosti i kao same prerađivačke industrije, ali kao same države Srbije. Ono što se ovdje osvrnuo i na Marina što je pomenula, to je dijalog. Da smo mi ovdje, kad pogledamo konture koje imamo vezano za zaštitu geografskog projekta, imamo sve te stubove, što se rekli, i ministarstvo, i udruženje, i proizvođače, veće, manje, tako da čini se sve imamo i ono što trebamo da radimo jeste na jednoj komunikaciji između svih tih zainteresnih strana koje imamo, upravo ovo što priča i Đorđe, i rešavanje nekih problema koji su proceduralni, koji smetaju da bi se dobili pravi efekt ove zaštite. Sa druge strane, ono što mi uvijek insistiramo jeste jedna interakcija između proizvođača i lokalne uprave. Čini se da nekada, kako rekao, ministarstvo ima neke jednobrazne načine pomoći i nekad to ne odgovara svakoj grupi proizvođača, već to neka i grupa, odnosno ta lokalna samouprava da prepozna neke potrebe sami svojih proizvođača. Imamo lepe primjere poput Novog Sada, poput Pirota, vrlo lepe primjere da imamo apsolutno jednu motivisanost službenika iz opština za to. Nažalost imamo negdje i gdje nije baš tako, tako da je, ali sad pričamo o ministarstvu, jedno šta je ministarstvo, šta je pored uvijek ono što imamo te mjere subvencije, imamo isto vezano za podršku kontrole, certifikacije, odnosno refundiranje troškova. Nemamo ovaj sistem avansnoga, nego je nešto platite i tek onda je sistem da se refundira određeni procenat. Nažalost, to je tako i jednostavno uređene su te mjere kao i za sve ostale mjere koje ide, odnosno kao za većinu mjera koje ide u deo za poljoprivredu i prerađivačku industriju. Drugi deo jeste da se negdje kroz IPARD i kroz neke investicije prepoznaju proizvođači koji se bave zaštitom geografskog projekta u smislu dobije više bodova prilikom toga ponderisanja, što opet nije negdje mala stvar. Mi smo također imali jednu meru koja nažalost nisam uspio da je obranim, a to je da se prilikom samo investiranja ili proširenja kapaciteta da se negdje proizvođači sa geoprojektom ili sa organskom proizvodnjom dobije veći procent refundiranja u odnosu na neke konvencionalne proizvođače i to je negdje, tako čini mi se da je dobra varijanta i ono što je jako bitno jeste promovisanje. Mi imamo ova dva sajma koja podržavamo, jedan beogradski, jedan gore u Novom Sadu. Jesu neki pozitivni rezultati, daleko od toga, meni se čini da nije baš tako u onom punom smislu da se ne pružamo taj efekat koji može taj sajam pružiti, ali ovo još opet se vratim na taj dijalog, čisto da se sebi onako pričam, ali da vidimo gdje bi svako mogao negdje da poboljša svoju negdje tu ulogu u jednom cjelokupnom cilju, a to je da stvarno da imamo zaštitu geografskog projekta na jednom višem nivou i čini mi se da smo se vidjeli sada i kroz ove krizu i COVID-a i sada sa Ukrajinom, da se u suštini podržava ta lokalna hrana i da je to posebno kad su ti lanci snabdijevanja pokidani ili se otežano radi, da se u suštini više okrećemo u toj lokalnoj hrani. I mislim da je ovo jedan izuzetan moment, da se mi stvarno okrenemo ono našoj lokalnoj hrani, da to jednostavno bude neko prepoznatljivo i za nas domaće proizvođače, domaće potrošače, naravno i za svi oni koji dođe, koji nam vode turisti, to je nešto čime se možemo pohvaliti. Sada što nama predstoji jeste ovaj zakon, to malo sam dosta smišljam sa zakonom iz prostog razloga što ne ide to baš onako kako smo mi to naumili, uzelo malo više vremena nego što jeste, to su neke stvari koje su negdje apsolutno van moje moći. Čini mi se da smo definitivno to riješili za njih. Par mjeseci imali smo sastanak i sa kolegama iz Zavoda za industrijsku i sa predsjednicom Ministarstva privrede i sa našim pravnicima da taj zakon definitivno krene. Ono što bi bilo dobro jeste da, tu je nam je Snežana, da se napravi neka javna diskusija vezana za taj nacrt zakona, čisto da se vidi što još možemo tu da, naravno, to je neko usaglašavanje sa relevantnim uredbom, ali čini se tu i malo ono prostora da vi negdje svoje neke specifičnosti prepoznaju se i da se stave u zakon. To je nešto onako što nam je jako bitno, tako da bi voleo da
sve te zainteresovane strane se stvarno uključe i napravimo možda zajednički ovako vrstu diskusije ili bilo čega, jednu raspravu o tome zakonu i da vidimo kako taj zakon poboljšamo i kako da taj zakon što bolje implementiramo kod nas. Mi imamo, kad pričamo o zaštiti geografskog porijekla i sami znate, imamo fantastične proizvode sa jednim ogromnim izvoznim potencijalom, imamo proizvode koji su također fantastični gdje baš i nema interesa proizvođača da uđu u sistem zaštite, imamo različitih problema da jednostavno ta vidljivost proizvoda nije na tokom nivou da može da podnese sve one troškove koje se zahtjeva, da to bude i to neko, da svi zajedno da to vidimo i da to naravno i kroz mjere subvencije i od strane države, od strane lokalne samouprave, a svim i ostalim stvarima da pomognemo našim proizvođačima. Možda bi bilo jedan dobar primjer, mislim da to bilo baš u Novom Sadu prije par mjeseci gdje smo imali promovisani krajanske kobasice ovdje u Srbiji i ste, ako ste to primijetili, to su evropski fondovi, fantastični financijski fondovi, gdje promovišu proizvode koji su zaštićeni na nivou Evropske unije van Evropske unije. I to je onako, i stvarno ovdje sad ne znam ja sad da imamo definitivno proizvod koji imaju taj potencijal, pre svega naravno kada je pitanje arijska malina, tu imamo definitivno. A to je negdje, čini mi se da možemo, makar u regionu, jedno da bude nakon prepoznatljiv. Znam da imamo proizvode sa kojima možemo da se ponosimo, moramo to malo da utegnemo i to pričam kad moram pričati pre svega sa aspekta ministarstva, ne bježim apsolutno te odgovornosti, da to utegnemo da posebno s aspekta sistema kontrole, ono sada što najgore varijanta, ako imate iste pravila i za onaj koji je sertifikovan i za onaj koji nema, da može jedan i drugi da pustaju te proizvode pod zaštićenim nazivima, onda smo naravno jedan super put za urušavanje cijelog sistema i to je nešto što jednostavno moramo da stanemo na put, jednostavno na tim proizvođačima, makar pružimo tu jednu vidljivost koju definitivno moraju da imaju prilikom na samom našem tržištu i ono što je jako bitno, pošto ja vodim i tu organsku proizvodnju i tim završiti. Nama je problem također edukacija potrošača. Mi imamo vrlo često, znači, vidite, ne znam, onaj organski logo i on, to organski, a on ne zna ništa šta se podrazumijeva pod tim organskim. Tako je da je ovdje, pre svega ovdje i na originali, i još jednom, drago mi što taj original toliko traje, jer jednostavno bez te neke pravne organizacije vrlo teško će nam ići ovaj ceo sistem i u smislu, što rekao Đorđe, koji tu pomogao Novi Sad ili vi, nema veze, to je dijalog jedan, znači kad dođete kod nas u ministarstvo kao predstavnici nacionalnog udruženja, malo drugačije gledaju, jel? To znači nije pojedinačno nego to je jednostavno interes svih proizvođača koji su u tom sistemu. Tako da, čini mi se imamo mnogo tih segmenta koje moramo raditi. Jedan jeste od tih segmenta, jeste ta neka pruženje pune informacije potrošača. On kada vidi taj logo, kada vidi koji je proizvod, da zna da je taj proizvod, ne znam, definitivno iz Novog Sada, da definitivno imate neke parametre kvalitete koji su predmet kontrole, to uvijek znam kad pričamo o organskoj proizvodnji, uvijek pitanje ko to kontroliše. Znači, to je onako prvo pitanje, znači uvijek to je jedna sumnjičavost. I to je negdje i normalno, ali mislim nije ništa, nismo mi ništa to posebno u odnosu na neke druge nacije i narode, a to jednostavno moramo i mi sami da jednostavno imamo te alate i kažemo da, to je kontrolisano i od strane certifikacijnih, i pre svega od strane proizvođača, preko udruženja i od strane certifikacijnih kući i kasnije naravno od strane naših inspekcijskih službi unutar ministarstva, jednostavno te informacije koje se nalaze na tom proizvodu, koje se nalaze na tim policama su stvarno istinite i da tu nema dileme i sumnje da su to proizvodi sa tim istinitim informacijama i sa svim onim kvalitetom koje te proizvode karakteriše. Eto, neću puno, tu nam je diskusija, tako da...